izina rya MP owaruhinda nosi w'ekitinisa Thomas Tayebwa kandi ori Deputy Speaker wa Parliament ya Uganda nahereza y'amabataga okugenda kuzamashomero gitu gakazama amakanisa gitu. Ebi nibijeho bwa nyuma y'umuhezi wa Speaker w'ishengero kandi ari y'umunyishengero wa Ruhinda North Right Honorable Thomas Tayebwa kurugaya kashaji k'amakanisa amakereziya amashomero amarwariro emizigiti n'amabati go kushakaza ebyombeko bitari bimwe na bimwe ebiryo mu Ruhinda North agarukwinga n'50 kandi omuganda ogu guresirwe Alex Ayinomugisha or political assistant wa Right Honorable Thomas Tayebwa omu Ruhinda y'amatemba. Nko muchwe gwa ofisi ya memba wa Parliament abwa Ruhinda Nosi nitushaba amaramizo tushaba amashomero kugira ngo twatanise nabo okutungura institutions zitu nibombeka bateka hebikwetenjesa then itwenka ofisi ya memba wa Parliament nitwe tubaretera umuganda gw'amabati tugabahereza kugira ngo bashakare abikiriza babonaho kushabira abana bishomero babonaho kushomera. Alex Ayinomugisha aha mukoro gwo kuhereza y'amabataga ashoborire ngo Right Honorable Thomas Tayebwa ayinomujinya gwo kuhera abantu ho mu bintu bitari bimwe na bimwe. Memba wa Parliament nakwatanisa n'abebembezi bagenzi buri muntu naba nayebembera kurugirira hari abanyadini n'abebembezi kandi rubo bakirize yo kurundana n'abantu kubashomesa ebyentunguka omucyanga kitu kandi nko kuturukushanga abantu bitu batakwanguhirwa kubasa okika okumarira amaramizo gabo nicyo kikuretera memba wa Parliament yagira ngo akwatanise na n'abashomi omukereziya omukanisa omuzigiti omwitambiro bombeke bahika kushakara na wabashakari. Abataka omwishaza rya Ruhinda North bagizire ngo bwezobu bubire ndwetengwa kandi nubuza kubahwera itwenka ba memba na munonga omutu kusabira itwa bamwe kutusabira myanya tari yemwe nemwe kiyambire kimwe munonga abo kuba iki cyakutukora umuti bintu batakukibasa hati tucyasaba mu ofisi ye ejensonga gitukoreraho kandi atagwera rubazu ari kutukorera hamwe twena twingayinganisa kurugero ko bamwe basaba nabwo icyo kikire kutwatiraho umwe natwatira mu kitakubasa kitukorera nsaba abebembezi abo twino mu ndengo zona okura nkawe ahabo kubabiri cyo kureberaho cy'umutano. Aba bagarukire basha umunyishengero wabo Right Honorable Thomas Tayebwa okongera kubashakira kureba kangwe byanga ebitashikiremo amashanyarazi hamwe n'enguto nungi nabo byatunga intambara engudo zurukuva munonga kazi bizaro ku government kabubuto bw'ebyaro burukuva munonga kandi ijyo report kaya gitungire obwiro buyabena sabo bururu. Right Honorable Thomas Tayebwa atwire nasimwa omwihanga ryona abo buhereza hamwe n'ebintu birunge byakorira abantu atine kushorora gasha ko Olivia Nasasira habwa Tayari West omure Mitoma.